Pa evo, to je bilo, mislim, 2000. godine kad sam ja počeo da radim tu u vašem komšiluku u Ministarstvu prosvete, odnosno u školskoj upravi, a tu nedaleko 20 metara od mene je DDO bio smešten i moj prijatelj Dragan Mrkšić koji je bio direktor marketinga, čini mi se. Mi smo sarađivali po mnogim pitanjima, pa i po pitanju umetnosti. On je često bio zadužen da za penzionere pribavi slike, tako da su oni priređivali svečanost za penzionere i uručivali kao znak sećanja na njihov rad slike. Tako je došlo do toga da ja također budem pozvan da budem autor jednog dela, jedne količine slika, tako da sam ja u nekoliko navrata davao, odnosno prodavao slike DDO-u, tako da ih je bilo mnogo. A vidim sad na ovoj izložbi je ostala još jedna, kao uspomena na našu saradnju, moju i DDO-a. Pa ja ne da bi ih savjetovao, nego bi ih i molio da to rade, jer umjetnici nemaju izvore prihoda nikakve ako ih kompanije i firme ne pomognu kupujući njihove slike. Mnogi slikari, moji prijatelji se žale da ne znaju šta da rade sa količinom slika koje su naslikali, tako da bi to bilo veliko delo poznatih kompanija da otkupuju slike od slikara, a čini mi se da i za njihov kulturu bi bilo jako lepo da imaju kolekcije slika u svojim prostorijama. Pa kako da ne? Likovne kolonije su moj život. I svi mi slikari uvek čekamo proleće da počnu likovne kolonije i mi smo praktično putnici od maja pa do oktobra. Idemo na likovne kolonije, neki se uopšte ne vraćaju kući od maja do oktobra. Tako da sam i ja učesnik konstantno likovnih kolonija, jer je to prilika da se vidim sa starim prijateljima, da popričam sa njima, da se družimo i da razmenimo iskustvo. To je prilika da se čovjek upoređuje, da se i preispituje, da vidi dokle je stigao sa svojim radom i da prosto vidi šta druge kolege rade, tako da je to jako korisno i lepo vidjeti svoju sliku među drugim slikama i vidjeti sebe u prisustvu drugih slikara i da se podsjetite nekih ranijih perioda. Inače, mi se svi poznajemo. Svi smo se već sretali, svi volimo da se vidimo i tako. Kažem, ja sam juče saznao da je ta slika tu i nisam znao uopšte o kojoj se slici radi. Sad kad sam vidio u katalogu, setio sam se da sam ja to slikao i gde je to. To je motiv inače iz Kovilja, Koviljski rit. Tamo sam ja odlazio i često boravio i tražio inspiraciju u Koviljskom ritu. Za kulturu Srbije DDO osiguranje.